بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تماشاوان هیجا، شباب خیر. نیرنا راست دست بیکر. جوی هفته جبوم مثلا هری مهم درکت پیش لسوری گشتدان لسوری حادثه لسوری درکتن پیش و مثلا غزه اما سروان هر دو مجارا گوری قولی خوش قولی برنامه خو اما سر وان هر دو مجارا خبر بدن الاستودیو میوانین مهنه ام پیشی میوانین خو خیراتن دوام بدن ایوب هان قایا لیکورینر ماموسم خیراتن سر شبرات خیر خدای لبه سلام خدای حاضر و ناظر و گودار آمین خدای جو راضی به و نویسکار محمد باران هم خیراتن سر شبرات خدای جو راضی به خدای خیر قبول کی تماشاوان هیجا پشتی 61 سالی رژما بعاصی ج سوری قلبی لسوری قلبی وک عورکی رش بو لسر خلق سوری رژما بعاصی ام بیجن 54 ساله جی اف مالباتا اساد لسر سوری حکم نباش حکم خرابی و ظلم پیکت آنی ایدی برخودان و به تکوشینا ملت سوری خلق سوری اف رژم قلبی و وی عوری رش سر سوری انشالله دعا و داخوازا ما اف ایدی و بلاوه چما ام وید خوازن لورا هیجی هن پرس هنه دهشه ملت ده پیش روژا سوری و چوا به تأسیس کرن و سیستم که چوا یا جی حکومت که چوا به آوا کرن و لسر اقتدار گلو اف ریخستون ارگوت اندناف سوریه ده لحفدو بکن نکن و هن دولتین کو لسر پیانه و در دوره وان جینار سورینه و دسته خود ریجی وان بکن و آلیکاریا وان بکن اوانا تبه پرسند هشومیجی خلق سوری ده شمه ده جی اوه لورا سوری و ترکیه و امبیجن خلقی و در تمام عالم اسلامی جبرکو هم جیرانی هفن هم برای هفن هم پاشاروج دا جی تکریا موان به هفدور هي أقربي من لوي درهنا إيوان في درهنا وأمج هفدو ناينا قطاندن هي بيتر دري مسروان كله هي بيتر أف مسألة سوري دروجة ومدايا أمي سر في مسألة خبر بدن بميوان خورة وكاد بيش روجة ده البيشيا سوري خلق سوري چه هي چه سيناريو هن العالية كيجي رجما سيونيست في والاهية و في ام بیجن قاوساد ناف سوری ده کجه درکت بشره دست به حرکت کر و حتی نیزی شامی جی هزین خواه اشغال کرد پیش و آنی اف جی پرسکری که مزنه ام جعالیه کی و به برخودان خلق سوری کیف خوشن دل خوشن جعالیه کی و جی قسمه کی عرضا سوری کتبن اشغالا اسرائیل رژماسیونیست اف جی دوی بیت حال کرن امی جی سر به مسئله خبر بدن دورا جی مثلا غزه امی دی سال سری خبر بدن سری سال کی دایه اف مسئله ام سری خبر دادن و دوی واره خبرک داخویانیه که ام بیجن د مدیای ده بلابو اف جی تکلین جبو آگربستیه چونو هاتنین جبو آگربستیه دوان روژه داویه ده چه دبن هاتی آستک و هاک و آگربستیه که به تأسیس کردن سر به مجارجی ام دخوازن خبر بدن ماموستا ایوب خان خیا کرم کن ام بوه دست پی بکن براستی جبرکو عمری وجی جبو و اکتفاد که رجما بعاصی حکمی که دستوری دکر 61 سال و مالباتا اساد حافظ اساد پشتا کوریوی بشار اساد و تبی برایم خو کرآپیم خو آپی خوان تب دوی در حکمی که کرنه ایرو هن امبیجن دیمن و رسم و ویدیو که درتین یعنی ملت و معرف تخمینات تشتی و هاجینا که یعنی او حفظه که بن عرضه ده چه کرنه بسالای انسان دوردا برچی هشتنه به اشکنجه و وان تشتا یعنی حفظه و ده چه هیه سر مسئله سوری خودی زانه اویشی که کرنه اساس اویا عقل دنیا که مخانت انسان که ورود کل سر دنیای خوزه سقنتی در خواهد تکریام هبران اوی مهندستی
و وان چکرنا وان حبسا فلان بیوان اویا نیشه اساد مساده یعنی دنیای ده که انسان نکد خوازی انسان باش دایم که بنی ترس و تعدای و سر نکفن میدانش خراب برام من ادوی یقین دامه و جار که لبینش بیش منت لر توپلان سیم ویاجی پرسی حیرام گو آنا تمیزد که سری عادی چند جا سخنتی هیا فقط پریوان انسان باش تعدال وان تکرن عجبا دنیا وانا ناخواسته یعنی اوان جیو حرکت کرد جواب 15 سال بری از چند روز چیم سوریایی رهبر ما مستکی زانا بون شعورلی بون گو بچا سوریا سدینو تیویج المخابرات راد چه طبعا من خواستین کی وکم گو یعنی مخابرات چت کد وادراد فلان پس که دوم کر گو زیده نکارم برسی بدم یعنی امکی ورحت نینن یعنی و ادو از انسانی ویجی تشه غریب حتی ساعت 3-4 شبه کچاو کولانا دا و جاروجات پارج 11 وانداش خوراد بون یعنی وک انسان سرسم گیجو جالی که داجی اوی پرهانی که گو مخابرات اساسا باب اولاد بلد کرش بونه که هفودو و او بکن یعنی باواکی مخیر گلیب کن یعنی اقاصا یعنی بافش اولادش باف ترسیان یعنی حتی او ما مستعمه خدا سلامتی بده گو یعنی لدر به ترکیه داهی گوا وطنداش من خبر بدن پرد ترسن عجبا یکش مخابره و تلفا درود هیت تونه یعنی طبعی انسان تا خواب کنی بینو ترس و تعدای حقیقتا یعنی تدی رسول اکرم علیه الصلاة والسلام دوی کفر دوامت که ظلم دوام ناکه خدا سبحانه و تعالی و ساتینه با واکی بدستی باشخه جامعه را پوستت فرکینه و توسال روز واشید که و حقیقتا اساد ظلم تعدا کرن تدی معلوم آنا مثلا لدنیا دپر مملکت دا کرد هنر ایدوی توش خود کی ملکی واجد نبون یعنی هر وکی انسان نبون یعنی حتی سهرا لقانتاسی کی دا مذکر تدی مبترکی خبر دا بعربی خبر دا مذکر و کرمانجی خبر دا کرمانجی خبر دا اما پیشش حبل من توب بون برا کتش کی مگوز جامعه دی مسا کیف کرن و هم دی مسا کاغده کشی با خود درخص گو برا کو آبی کاغدی کی ملکا منه گو نه کارم پیتشکی بسینم نه کارم تشکی بفروشم و نه کارم مخوی ملکی صادقه نوع امتدان ساندیه یعنی قیدا من هی قیدا من هی یعنی که انسانه کمی یعنی اینه قربان یعنی اوید هادا وکی تبدیل دوام کرنه یعنی ایجا قسمت و 2014 داجی اللي بغدای کنفرانس اسلامی چه بو آلوی جیم پاراگرافه که در حق وانا داجی خبر داد که چند سال 10 سال که هر حال ده آنها مگو اوی ساده حال یعنی جالی کی دا ایران جالی کی دا چین جالی کی دا روسیا و مالسف حزب الله لبنانی دسته کردنی اویا سرسری جی اما نکن آنا اویا مملکت خدا کبر سر کبر نشت یعنی آنا ایرو ام بیشن اوان انسان تف تسلیم بود و بیداج اساد را ما عجب اساد تشتک باش کر یعنی اقصا بی مملکت خود پریشان کر یعنی مالسف بیشتر 10 سال که دوام کردن نون اویا یعنی فهم کرد که مرد خلقی نکارت هدی مزد بیشن علمی یمان بگمی یمان قربان ایل دائماش بگ یمان طرف فقط زمان خوازه اما سر گفت که بری اگه 6 ساله که گور امر دنیای مینا 6 دقیقه یعنی مرد به قزمانه که دریجه فقط خود فرصت که ده فرصت چی وی آوای یعنی شوپا انسانیت دا نداشت شغلاندنی حالا که اگر که گول عدالت الهی بکرانا و دریا خدا دا بچیانا امتا ببران سر بلند بانا مجیره دعا بکرانا مالسف طبی اوان دولت در دوره ما پریمانجی حفصاری وان ادارجی وان دست خلقی دانه یعنی به عقل کی آزاد و وقت من کی مسلمان کی الحدیثه میزناکن و جوان مصیبت تسری وان هندکنجی یعنی مرو عقل سازل بتایدانا که یعنی خدا سبحانه و تعالی بخواد ظالمه کی تعدیب که و رسول کوتیت که یعنی بله یعنی ایش کوت سری نه مثلا یعنی حقیقتا مصیبت کی گرانج عالی ویدا اما عالی خلقی داشی و الحمدلله ود بین خلق مرد خیب 4 شوال بند این روز بون یعنی حقیقتا بکیفنو و صلوات و تکبیره بلا قوان گنجا داتین و اوجی حقیقتا بچه رحمت الله آمیزد کن
و مینا وزارن بیانات و فلان چه بون گویانی امنات نه انتقامه حتی قسمه که جو ام تون عثمانیانه یعنی دری مجوره وکری اماتنا حضوری بدنه و برای خدای اوی روب بر بخیر هره انشالله بله که کنند بران یعنی گلک پرسنه می بپرسن مثلا رولا ترکیه ویج آنها پیدا چه به عمری خواه چه بکد ورده لورا پیدا هی اوجی بلاکیه جبو خلق سوری خلق کرد لویدر اوی سر پیاده ده سیاست خواه دور دا بمشینه گرگو بمشینه و هی سری ترکیه بلکی زیاده تر بیشه لویدر و تبلیغی چه و نوه مثلا رجمه سیونیسته اوجی دخوازه دویده ده امبیجن جیه کیش خوره وقت تامپون آوا بکه لورا ترکیه جی دما کد سر خلق سوریه مخالفته که آنها حکومت بدست خستن دور ده خواب جی بکه و چاخه ترکیه و رجمه سیونیست چی و نیزتری هفه فنجا آلیه امبیجن جغرافی ده لبله هون درباره و رژیم بعاصی ده شد خوازم بیجن دما که هنو درته پارتیا سوسیالیستیا سوری بوی رنگی درته و ناوی خواه یعنی فکریته که سوسیالیسته بوی ذهنیته ته و جالی مالبات اسد وش خو ته اداره کرن و مثلا ده امبیجن هشیمه ده قطعا محمای هیه که دزارکتیا خود مسر و پرتوکو کتاب خوندیه لحموسه لگلک دورا قطعا وی رنگی هات نراست کرن ام مثلا سوریه هنک دجی جبو تماشاوانی مجی وکن یعنی فهم کن سوریه چه قومی بله يعني از بری کو بحثا مثلا سوریه بک مستخوازم بحثا از مالبات اسد بکم بله کرم کنجوی درست يعني افت مسئلهش که هات کی وان آنی ویدری لسوریه میشل افلاق هی نسیریه و افکرا تدی نجات پرستی او دینه سوری دیچه پروردهی خوشی فرانسه هید که وقتی که سوریه بنگها بعث او داتینه تدی بعث پارتیا بعث بناوه پارتیا دیریلیش پارتیسی به ترکی کد ویژن یعنی بعث düşünce vanda, da fikra vanda ki tamamı Araba لسر هفدود بکن دولتکی یعنی قومپیل عرب بکن دولتکی و بوی شکلی لسر فکرا بعاسی بیا آوا بکن او میشل افلاق او فکرا بعاسیه یعنی پارتیا بعاسی یعنی زودتر جبری مالباتا اسد سوریه آواد که خودیتی لید که مزند که بله دبرداجی اسد فنا سبیکی خو مزند که لگور پیشروجی کل سر پشتا حافظ اسد باوی بشار اسد سر پشتا حافظ اسد او مقصد خو عمل خو فکر و düşünce خو لسر پارتیا بعثه بده دوام کرن بده بردوام کرن چونکی فکراوی تنی سوریه نیویه یعنی بله اصلا جو سوریه ویه نه سوریه تنی نیویه چونکی د پیشتا پشتی کو حافظ اسد تینا قوامه کی یعنی تینا حاله کی کو کاروه تدی وان ایشا بردوام بکت که نوع عسکریه جی د عسکریه دا جی د پیشتا دوی ایجا جور در باسی عراق ده صدام جی به دستی خو او مزند که aynı فنا سبیکی خو کرکی خو لسر سکنه و وان پروردد که د فکرا نجات پرستیه دا و د پارتیا بعثه دا هم صدام هم حافظ هر دیا او دگهیجه وان دگهیجینه و تینه دورده دردخه و تکا جغرافیا اسلامی دا تدید دولت که بلا سری مسلمانه وان نخواستم تکا عسکریه بله جبر بی ام دویجن رجمه بعاص 61 ساله لوی در حکومت که لی مالباتا اساد 54 ساله یعنی پشتی رجمه بعاص اوتین یعنی حتی بعاص 1947 آواد که میشل افلاق تملی پارتی دوی تاریخ داده ویژه
ول سر سکنه ایدی یعنی اف مالبات به وی شکلی جوی روزه دا بو مصیبت لسر عالم اسلامی تدی د عالم اسلامی دا روجاوا تدی ارتودو کجرا ویژن yani nava kalbi İslam'da, Ardnigariya İslam'da Şamji Bağdat ciyeki giring digire yani. Bağdat o Şam de destek davın yani ve Ardahani wan hep keskiriye idare kiriye jberi hatta ana. İja van her du musibet aji li Şam'ı ve Bağdat'ı. Kırna musibet seri alama İslami و وانا جي حتى كشون تدي السريبو بلي تدي دفردا ام انا ايرو بشعبي ايرو كو ام ليدن هيرن مساله كو تدي بظلما خويا اوقاس جيران بسر ملتي خدا ونهشت كو كسك شعبي خبكه السرفي ظلما وان بلكي تدي هيا ماجيت نبو او حفصه وانه كد بن عرده دا چقل روی عرده هنه او قاشید بن عرده دا چیکرنه و تدی د چاپمنی دا جدار دکه دیمنه کو ظلمه کو دوان حفصه دا و بن عرده دا و دوان حجره دا کلوان انسان کرنه yani akli merem disekine. شخو پره محکومه عقلی خو هندا کریه یعنی پرس چیکرنه ماموسته پرس چیکرنه تدی پرسا کو تدی مرب تشنا کی و پرست که پاند که بابدا پرس چیکرنه insanat ki prest yani işkence bir şekli yani fena mezel tabut çekirne lpiya insanat ki nikara khulvi ali bigarine jid orada cezayı bu şekilde ki yani idi tedi tişti ku nayn akle mer ve ana ji de destewan dane yani sednaya حفصه سدنای نزانن کو دریوید کدانه اوید کدارن دزانن کو انسان بنده هنه دنگی وانجی تیوان و کامرا دا جی او görüntü وان بینن بلی وانا اوی چوهرن کیان دری دارن چه شکلی هرن کدا خوب گینن وانا هی ریوان نزانن yani ایجا بنیرن حتی آنا او ظلما کتدی 2011 حتی آنا تکرن بشكي سهالي بوفو مدقوقينا تشنما بلي بحزارة بدي حزارة إنسان بن ظلمان دابو هيا مجي جيتنا بو هيا دنيا جيتنا بو هيا مسلمان جيتنا بو لي بلي خويت على واجبير نكر الحمد لله خويت على الحمد لله أو ظلما كدور دهات كرني جبير نكر و جزاي واندان وان إيرو تدنيري تدي يعني بيخوين او اسدكم مرفت قوت دي وينچه يعني çünkü روس پشتاوی بو و امکانه خود تفداویه که و روسشی امکانه کی کو ورا بحرا سپی آوا گرم به سوریه کتبو دستیوی yani مريب كلية دنيا ما تقول حياته ده روسيا دخونا خدا بيتشتينا ديت بشتي هذا إمكان دستي كتير دستي روسيا جبر ناچه يعني جبوكو يعني أسد بشار أسد بمرجع وحكالي ويدينا ويدري جبوكو تدي بناوي ويلور بمينه حكم خلور دوام مكان بله ربي عالمه تدي وقتی که تقدیر بکه چه دوه تدبیر کسی فایده ندان و دنوا 11 و 12 روزه بخوين تمام سوريا استنى حتى شامي ايدي ابجي ددا نشانداني كو ربي عالمي تدي مسألة بيشيا دفيجا بير دكا جبيرناك افسري چند ساله دور دا ظلم تيكرن مجبير كربو ايدي مدقوتش كي نمايا بلي ربي عالمي وي ظلمات بني وي عردي دا دوان حجرا دا و به تاب و به هوا و به خوارن و بخوارن و انسان عقل خو جدستان رب العالمین وانش بیر نکر ایرو وان درخسته روی عرض. بله. يعني بفي رنجي ظلم جرك تشيبون الفي درجة دماكو ملتجي ومهاجرين سوري مرف بدور خبر ده تدي
مرف بكيرة خبر بدا إلا يا دوي بابي من كشتن يا بأمبيجن براي من هنداية شو خم نظام كيدره يعني ما مستبري بك بعسكر بتشي أخو كرسدي نوتي بتنج بو استخبارات بو مخابرات وقتين الويدر إدي عقوبتات شويكي كي مرمزانه چی كده هرن ما مست يعني پیشیا سوری ون چواد بینن يعني ایرو خلق سوری الحمد لله بدعايا بخبات و بامبيجن و بو مظلوميت اخبالي كاريا خدا سرفراز بو لبلي هي وكي كماغو هنكي شبهه هنه هنكي پرس هنه پیشروج چوا خویاد کل گرله خود زانه مینا که بیانات خود ده رئیس جمهور تدیر سرناب دولت خبر دهند نبک بریه حکومت دولت جمع ناخطینن مرد به آلیکاری ابدوان يعني آلیکاری بدوان آلیکاری بکبن اب اسلام که ام کمالیزم نکارن وادر تحسیز بکلی فعلی olarak هنکی وساخیات که انشالله رنگ دنگی خواه بدلویه از بیا یقینم قابل كأو إسلام ما فعلا نوا بيش حكمات هداية بالصلاة والدعاء البدريك شين ببا براي خدي أو بإسلام را الهاب وانا مسلمان نحمد خدا ربا وقبل داري وانجي إنسانا كي معقول خياد كه هم جنجه هم جي زانايا و خدي زانا يعتبارش ده إنسان قبليك يصدري وداية تدید به اینکه انسان ریا به میمنت فقط ریوی اعتبار ده انسان گوین ده انسان و ایجا تابی میرو نویسه که سن صاد بمگوت بنیانی پشتی به ظلمهان ساکن و بری خواند نغربی تدی غربی دو انسان حقلاری دموکراسی و قادن حقلاری فلان بیوان مفهم کرد تف درون و غزل برمه ایجا امیدی سال حق انسان خوی در کبن فقط هر وکی که خدا سبحانه و تعالی ری دای برمه بوی و ام حرکت بکن یا بزور عربی بلکی چاپ معنی عربان جی به اعلان کرنه چونکه امجین که دردی ما یعنی درد عالم اسلامی همیه یعنی حقیقتا و حتی منوی و افغانستان میناک نشان داد بمگوت یعنی افغانستان پاری که سر راه اسلامی خوی در که و ویجالی که دا خوی در که بلکی ام تشکی بدونه بر دنیای چونکه مالسه میمسز مدنیت غربی یعنی افلاس کرد اگر امری که بدونه بر انسانا و سالا نوت دو دا از مکتب کی öğretmen بوم ایجا تدیگ آوا کمر مکتب کی قطعی امر بیگی برنجار خبر ده öğretmen را خبر ده مجی öğretmen را مگو جی کی کورسا سیستم بشری بین ایلا انسان بین وانتنگ و لری کی دیگران جوی خلاص بین مگو تدی اوی انسان مجی پر دنما کرن و روزش خوب بلابو و گاوه مگو کام اسلامی بدون بربان گنجا برای نیاره کی آنش تجربه نکن یعنی آنا دست وان ده الحمدلله ره اسلام ما ره قرآن ما فقط افترز وساخیات که انشاءالله قرآن را هفر گاو قرآن را هفرن عدالت قرآن وان انسان ببینن اوی راحت من حضورشی ببینن جا تابی برپوزی واجه آلی کی داجی پیاده هی پیاده maalesef halkı خانه ناس کرنی یعنی اوانا حقیقتا خودین ناس ظالمن کردر و درجه پلچخینن ده فقیرن دنگی وانسیده درنان که بایری مسئله بله برنامج تکلیه و به امبیشن هرمی را به خلق کردی سوریه جی امزانن هیا بری برنامجی اون کتن تکلیه یعنی کردی وی در چه دخوازن جوی امبیشن گنگشیه تبلهویه یا جوی سرفرازیه او چه دنیرن؟ نه معلوم 3-4 میلیون سوریه پات البادرات نواندا یعنی 100,000 کردیه کرد و ایسانتیا ترکیه دی و مرحمتا اردوغان چاوی رحمت الوان مزد کرن او دخوازم بکسر تاثیر ترکیه سروان هبه و حقیقتا پیادهشی مرم نکاره با آلی کارش بونه حکمداریاوی باوا کی اوجی طرفی بی ضعیف به و فرصت کی که بده سکودایش خورحت و آزاد بن یعنی اوجی ترکیه تشکل سبکلت کن یعنی چون رحمه خود ترکیه یعنی خوازن ترکیه دست خود ریج بکه ترکیه دست خود ریج بکه و لما خویی در کبه چونکی البته درجینه نوری 19 ساله البته درنده یعنی و ایجاج بروی اوجی وسام چاوی رحمت خوازن ترکیه الوان دست ریجی کی بکه مرد به خیجا یعنی وان انسان کچونه پریویجی حقیقتا حمایت ترکیه خوازن و الحمدلله
نوکین که سلاپاتی میری پیرک نبها و الله و تشکی برادر جنینه تدی جهاد میرای و الحمدلله وانا جیوک میرا و شیرا دچن تدی افتر به پیاده میادش خو میری پیرک نبها و دانا رزالت تک مزنه جميلة هدي أتخاذم بيا بيجم برا يعني دنگ هر إنساني بخصوص كرده ما وانا قانون كومن شكرنا ده نظام قانون كومن يا دتش ممنوع يا صاغن قد خنا يكجي ملكية خصوصيتنا طبيعي كاسيتنا ملكية كاسية يدواجي نكاحتنا نكاح قانوني ماذا نكاحتنا كيف خو أفرارات برودنا كيف خو يعني يا جوان هرد يا أولي شمبيتنا اللي أبغى دوغية أدويا از گوتنت بشکل برم آدمجی آیت یعنی ملکیت حق انسان بشکل برم او أنا في باشي تديد فيجن إيدي مالبات جتنا في تدي دوي د أو كجيرجي مزن هنا يك دولته يك مالبات يعني إيدي مالبات يجي قبول كدي وبا مالبات بله إجا وانا وسا أوكي وان هنا وان بسيكولوجي وان فلان بمار بور بمثال ملت تينا أويني وانا فرق ناكن وحقيقة هر وكي تو زهير بكينا وهنجو بدي يكي وبي هواي شخاد بي خيجا أمنو رزانم فلان بيفان وأبياج مرزان بياني أو ترز الوي داري ترز كرديتي وإنسانتين يعني وأوجي في يونتيمان أمري بكم بأساس يعني دنيا خرارة كده بود 1070 ديار بكري قلت انها في بري تركيا حتى بحر السبي بدنا كردا وك فدراتيف تشي معقول امريكا هينكي مذاكر مسألة حل بود تشكينا ماك بيبقرا اجارابو بسا في بيدي خوبان رو داري وك هيلينكي داوان مالسف يعني اگر که تو فدراتیف یا پی بی اگر دولت بی اگر تو جیران خوب عبرت کلیه و باش نبن 10,000 کیلومتر ویدا کس نکاره بیر و درا تب دافعب که والی کاری تب که بله یعنی آدوی داره داهین که هاتنا خواباندنه فقط خلقی ویش خوب بکسه تدی وان رجا جامی که جوان سنده بود افرینه تدی کربونه وقت دپو یکی جایی تمیز یادش ایدنش خو آزان خود خوندن يعني كماليزم چانی سريمه aynen avanacı kemalizm hina poetişi olsa beradayı kadar çünkü tişkil de sivandatına yani ana merveki ku iman ayıp xodetine be ul hak adaleti referansa ve İslam'ına be evçi bigre yani sistemeki beşeri hendi hiç bir şopi ve bizalqa ev tiştek yani merv sistem ki nikari no davab ke yani geretim Türkiye ve tişki ve bahava ki xugred yani روزنامه gerek ki kemalist yani fikriyat avi kemalist dve ka yani vega ame suri biner ve çıkat kar be laisizme bicibine وكيما يعني ام پر بشابونه كامل بنيرند به ام تعقيب يعني اسخاب خدر شرب كه بله خدر اسامر كيك مهمت واران امستا يفهم قايا بحثا موديل افغانستان كر و ايرو سوريا جي دوي موديل دتشه يعني جالك دبرن عالم اسلامي دماكو ام بيجموها تبلهوي تشيدوه دولتك غربي تي استلاد كال ويدر دوي از ديمقراطيتين مثلا عراق لبناني لبرش عبايا جالك دولتين عرب يروهيجي بقرالتي وبسلطناتي وبوان ليدرين هاتني سپارش كرن سر عالم اسلامي لافغانستان جوي هيجمونيا بيجن خلاص بو وهدي سر بيخو بسكنه سوري جي وي قالو دريك وهادات كاربه مؤسسه خود تأسیس بکه آواهی خود تأسیس بکه و ترکیه چی خواهد کار به عالی کاریا وی بکه بله اگر کو اف گیدیشات تدی انا امریک او کسی کو کتیب پیش ناوی تدی ابو محمد جولانی جولانی یجی جولانی يعني مريك تدي دلي خل هر كسي فكرية أنا وسا خويات كان أو مثلا تدي كد شبه أفغانستان بفي رنجي أو مجاهدة أفغانستان بريجي زمانه كي حكمت دستيوان داما بشكي توجون إيجا باشي في باشي ملد ترسيا كتدي في باشي جاردن هاتن يعني أو توجاي أو سروان أو مثلا
نهیلن کو تدی ملاتریه خو گره دریج بکه و اون زنم یعنی بوی او کی آلگی کی چه کربوند ناو ملاته دا تدی تشکی خراب نینه یعنی سنته و هر وکیدن بله پشکی دوی واریدا توش بون یعنی مثلا بلکی زیده گوی خندان انسان ندکرن ارتاخ اجراعات خو به هورارون ندنشتن لوان گوداری ندکرن فلان بله وی پاشی من هرد که نوسانه نرم بونه و يعني بحلمي بعلمي بنربوني دولتا خو كرن دولت قوتن جبود دولتا ما كي دي كفرا بدا سر هفدو كرم كم براور ودف جوان حقيقة جبر ندان يعني نكو يعني سر إينان جو باوريا خو سر إينان جو باوريا خو الجور حكم شريعتي يعني الجور حكم شريعتي إينان جو شريعتي إينان جو باوريا خو شي يعني الدلي خل ملت يذكرن ملت جوانات ترسيايدي انا حالي حاضر ام مثلا دفي مسلماني دا جوي تشديد بين يعني اتخوازي از بعصا بتشكي شخصي بكم كيفوش كذا درك تدي يعني بر ما ويناز نذكر نو ام ناس كن ياجي بلكي تدي دهات ناس كن اللي بالي اوقاس نيفو جنش كافدا فانا لغورما جنش كافدا دركتيه بل في ميركي جنش كافدا درنكت يعني جبچوكايا خدا حتى سالا 2006 العراقي جي طرف امريكا دا تي بنشاف كرن دكن حبسه حتى كوا حبسه ابو غريب چند سال جدید دمینه؟ دورا 5 سال و تشکیت داده مینه کجای درد که ده 2011 درد که ایدی او جنگشی نوا سوریه دست بکیه تیوی داری یعنی والا نسکنیه جهاد مجادله لهمبر امپریالیستا تدی العراق لهمبر امریکا ایجا کتی تی سوریه بشتیش حبسه در تی سوریه لوی داره افری خصنا بکارتینه یعنی اف تشتی نخواستم یعنی مرف پیوی سوریه وی ناز بکه یعنی اف ریخصنا بخوی آوا کریه و روبرود ناویوان دگش کریه یعنی مثلا ام بیجن ریخصنا اولی کچه کرده و سب چعوه القاعده و بچعوه يعني بغدادي وإشيتو فلان بيوان هنكي عليه هرتبن هم ناوي خود دقيش كريه رخصنا خو ناوي دقيش كريه كو مساج بدا إنسانه از نوسانم يجي حركتا ما رخصنا ما نوسانه وهدي نرم كريه جبوك إنسان خل دوري توب بكن كوم بكن في هواي العراقي شيء السوري وان رخصنا زمان خدا بكار آنية وبيش دابريه أنا ديفيجن باوی بخو زمانه که ظلم دیسا مال اسد دیشا سعودی عربستان اوی مسلمانی لوی داری لریاده تی دنیای سال 1980 دیاده تی دنیای و لوی داری جی دمینن حتی زمانه که پشتیوی مال خو جاردن دینن سوریه لسوریه جی لتپه گولانه اوی آنه تدی دبن پیه پوتین سیونیستا دا مایا نیویش خود بنداوو نیوی کماجی آنا کربن دسته خو لوی داری هات یعنی مملکتی وی باوی وی نلوی مزن بیا تدی ریاده هاتی دنیای فقط اصلا جگرن یعنی اردو آخوان او داره یعنی ایجاد وی جولانی یا جی جولانی دوی بعطف تپه گولانه بله بعطف وی داره وبوي هاتيا نامداين ناسكرن اصل ناويوي احمد حسين اي الشارع و يعني براستي ما مستيج باسكر الشخصي وي امينتي دمروا يعني شخصي مرب دبينا خبرداني بشكي جرانه وسا امينتي دمروا ان شاء الله بعثة ليدري هي التحرير الشامي دكن بله ام بعثة ليدري هي تحرير الشام كجرد من جولاني يا جولاني اجا
يعني تدي هات نات خلقنا ترسان حتى سروك وزير بري اي كمن او جي نترسيا نربياجي اي سوري بعد دور رونشتن تكنيكي جي كده رونشتن جرا قلت شتيكوش دا سيواتي حتى امينتي داوان ويجي قلت شتيكوش دا سيماتي يعني ام بكن وكيدن يعني كسي كتدي سوجدار نيبه بشيء وكر جبو تدي مملكتي وان تشتكيش دا سكي ورا يعني ابجي تدي اميد اكيد دامر فما ان شاء الله وبيشيا ملتي خوشي وكا ان شاء الله واوجي اداركي لغور اسلامي اداركي اسلامي او اوا بكال ويدري او ملتي سوريا جاردن نكبن تزييقا كفرية. بله. يعني أفيا تشتكي مهمة بيامن شو خد في الدنيا دا تجزا أمبيجن كشتنكي بترنجي باري أساد سبك ناك يعني في وان قبحت وظلمك وكرنا نابا برانبريوي شو الآخرة وي حسابي شو دوي قلت ناقش بينا كعقل حلال كان دوي واردة أبيكو جمال باتوي يكشي برازي والويدري يعني سجداري ظلمي وقطع معهم جزائي دانكي يعني أزفيد بيجم البت مثلا أساد جدوي بمحكمة كرن يعني أنا روسيا خصبارتيا روسيا ومحافظتك لبالي چواکو یک لبوسنای قتلیام کرن ی سرپا میلادی چوان هاتن محکمه کرن لبالي جبو سوريا تشتكي وها لازمه نب قصدك نب امبيجن هرسك حيفي لويدر هرن لورا شخو 6 ساله برزول متعدى كرتن كشاندن قواكو بسر هردوره بعالي حيفا خو هلن بوي شكلي هرن دي سوي تبله هي لويدر دوامك لازمه روبلكي سبيفه فجبوان وامبيجن سازي خو آوا بكن عول دنا خدا امبيجن اوكي تاسيس بكن جبوكو او فكري وان شاف جدا بن ترك هنا عرب هنا تركمن هنا عرب هنا كرد هنا كردي ويدر قالك منظوميتي ديتنا وهناك مذهب ومشرب هنا لازمه جوه بدن هفدو لبری جبوه ترکیه لازمه شبکه دسته داخلیتن جیم سر ترکیه خبردن رولا ترکیه ایرو سر حکومت اردوغان بیانات دا داخلیانی دا پرهیجانه یعنی داخلیانیوی کد صحای دا جوانه بینه تأسیس کرن لوراد مدیا جواکی دام دن هیرن هن کسی کوها خو نیزی حکومت ددن نشاندن لبری ناویوان نخویایه مرم نزانه کینه هریو دکن آگرگش دکن بوی رنگی خیرش سوری را نخوازم بیان یعنی سر حکومت اردوغان دویج ایروپی دا ترکمن عرب کرد مذهب مشرب ام توا داخلانیا هدا پارج بوی رنگی بو لازم جوی در وکویه کی ناو خدا تأسیس بکن به عدالت و به هفدوره امبیجن دموغرافيك يابو كد بيجن جيرا يعني نفوسا كل كيجان عردي كيجا جغرافيا بالويدر بين محافظة كرن كسيج هفدو عردو آخر نستينن بفي رنجي دوي حركات بكن تركيا ودوي اويدا تشتي كد خوازه بكيانا بله يعني تركيا براستي يعني تشتي كد دي مرف عمدك اف سوريا ملي اردوسو دي يعني بتركيا بيجي داية يعني تدي فأنا لشكري وان بن يعني أو مثلا من بيجي بوان كدست ده هدف وان دا يعني تشتيك مرفع عمدك تركيا تخوازك و دستكي دن دناوي شي دا تنهمه يعني دستي دنكو أم ديفيجن نكو أم كردا قصدكن أم بيادي قصدكن بيادي جي داري دستي خلقية يعني إيرو داري دستي أمريكا سوي دستي سيونيست يعني جبر في يعني برايانش نيفهمي أم كردن و أم جرداية بديني خو و بناموسا خونن أمو أفان كسيك أم بحثا واندكن أم ناشبهن هاف يعني و ام کرداتیا وانجی
يعني كش بلا أم كرد أم فديد كن يعني أو كسيكو ديني ويتنا أو كسيكو ناموسا ويتنا مالبات قبولنا كو فلان أو أنا هرشقا كرد منجي يعني أم نزي خنابين جوانا جي ده طبيعتك وسادانه بيدا وتبي بككي كيج مالا خراوية لغور منفعتا دولتا خو وانكريه پیش جوان استفاده کریه اجا انا ترکیه دخوازه کوی دستی ضعیف بکه بله امریکا جی دور ده يعني امریکا حتی کدریوی امکان بدوان یا ایزن بدوان یا پیشیوان وکه چونکی منفعت دولت امریکا دور ده و وانجی بکشیتیا منفعت امریکا کن لبرچ عباية تشتكي كو ام افترال وام بكنينه يعني امريكا تشا لويدري يعني زنجينيه بني عرضه دردخه او جي بكشتيا ويدكن وحقي بكشتيا خد سنين اوقع امريكا دغره ودفهم نافاخو بلي ايرو مثلا يعني افتش الفرتشيبو قيرينيج سيونيست دركت دنگ جوان دركت دنگ چه دركت ها گوتن آیا واجه هم کس برا بالی پیاده دانه چما تشکده درکتی پیاده يعني خلق سوريا خديتي مملكتي خو كرنا خلاص كرنا جدا سيزلمي خلقي خلاص كريا اگر كو اوجي خلق سوريا يعني برا اوجي خو بدن كلاكا بري خو وبتبيها بجن يعني افي جندي افي شهري افي ولاتي امن فيا اتا نكفن ويتشتي بارو كرنا في ايشي بجن تك پرچه و سيونيست تجوي دري هاتي او گاوه خوی تدریج کریه تجوی داری در که هر ارد مسینوری مبلینه و امجی کلکا بری خونه يعني وقتی که دیسا بوداره دستی خلقی بیشتر ترکیه جور کله لگور قناعتا من ترکیه دخوازه که دور دوی دستی ضعیف بکه اما وی چقا کارو بکه اصلا زنه هیویا ملتی وریجی اوه بریا برنامه ما مستب کسایتی که شخصیتی که هیجا زانا حلبه پیرکت تکیلیه مگو برا نيرينا خلقي كرديوي درجي ام جيهيم بكن يعني دفيكو ما بامريكا را بغربي را بردن ويش اخي شو بلا وفا سريمه كيم نابن تركيا دفيكو بدست رحمته بمرة معاملة يعني فرقية نخنا بين تركمن وكردو وعربة يعني تبع برازانه وبي شكلي بله ما موسى افياجي بالكيش تدي وقتك افغانستان ارده خلاص كر امريكا جراويا جورچو جبروان چو مزار شريف ونوسا افان مخالف چن كسمان جروبكي ما شو كتن مزار شريف ونظام او شهری آنها نایبیرم من ناویبی چون کتن دور دامان فنا دادی تخمکی دور دا تخمکی فتنه و چوا کتن وی داره و سلاحی خو گرتن گوتن ام تسلیم ناون طالبان جوارا گو ورن اگر کن اهلیوی مملکتینا ام تبیه و اداره بکن ام حکومتی و تبیه پار بکن اما يعني أبي برشا من تبيجي اویش در ما دجی خلق پیچکا خوب کیکی و نهیلا اولهی دوی مملکتی تا چه بند یالنز ام مسئلهش بو سوریه جی گشتلیه اگر کو یک مملکت کی ها یک جیه کی بتنه شهر کی بتنه اگر کو جدا بمینه بتنه بمینه تک پرچه سوریه تف قومپیله نو یک پرچه کی و مل ندن هفدو او قوت در و پیچکی خوب کرد اما مثلا ملتجیه 5-6 دقیقه هي تركيا جد 2011 حتى يرو 12 سال خديتي ل 4-5 مليون غوري قيدا هنكي كو ندبن قيدنا 6 مليون انسان خديتي لوانكر يعني هناك بارتين كوها نجات پرست و دجمني انسانا بلكي امان جدا حساب كان لخلق تركيا جي حكومه تركيا جي بارتيان ملت ديندار و اولدار خديتي لوانكر ايرو ريجوان را وبي ان شاء الله ساحلي كي تشيفه و وگرن مثلا ملتجيا تشبار اني سر تركيا و نها بيدا ريكي تشوا جوان را و كرم كن سيرفي مشالم خبرت راستي يعني طرز تركيا طرز كي انساني اسلامي بون حقيقه پر فرح بون بيراوه صدام قاوا كتادال كردا كرديسا وقت ازال داري تركيا جوان وكرن مثل ايرو تكليمه ودار شخاب بها گرمه يعني حقيقة برا وك أبو بسمام يعني
يعني أبان إنسان يكون بمليون هات محقق مليون جهارا يعني كيد خازن مملكته وبربه حقيقة از يقين كما أقول كشار 5 مليون برم أنا 3 مليون ويانا مملكتي خو فقط بصبر بسلامات بأصول يعني هر المدرس يعني خاني خرابة شبكن يعني بلكي كي جار المدرس وحاضري كي بكن بيه ويارن فقط 10 سال لازم يجبو بله فقط تكلي وان بأسناهان ده تكلي وان بتركيا هر نقدر أمي السادي دو سا یا ممنون نبی یا بینا تبایی مسئله فقط دینا تبش ترکیه را دعا جینه تأثیر آن اموال سر وان گنجه که آنال مملکت خواهی درکتن و پای روابی بردایی را الحمدلله دست سر مملکت خواه همش خبردانی وان جا فهمت کن که حقیقتا ترکیه را خواه منت دارد نهیز کرنی جا مینا و گو وک خبردان سر و کمار اگر کار براتی اجوارا بکن چوایی رو الویداری اوان هیکل خرابون بلکه روشه به اوان هیکل ناو مجی خراب بن یعنی حتی کین قام تاثیر به ظلم هانی دو کمالیسم فلان و بیوان و یعنی نایلم که همین مملکتی پیش داد بن یعنی 200 سال آناین و دیو کمالیسم گرید نه بیاش مرا قصوره کی مزنه یعنی عیبش خو ایجاتی مثلا بین کی انسان و گرید نه بیا اساس بر کمالیان کی انسان و بان انسان کو مقصد يعني دين خو إفشالا كم وان كلمة خد خابين بدين مرة وشخصيات مرة نيارتيت كم يعني مثلا بنابرا أبيات شك بخير بود طبعا هيك تيج مرة صامزن تنحيس كرن فقط بدو زمان رحمتي قلتنا كي بالمعقولات هيك حديثة بذاته بخيرن هيك نتيجة وان بخيرة نتيجة وان تمزد کی نتیجه وان انسان قوات البادره امر وان بلکی 6 و 7 و 10 بون ایرو امر وان سر بیسیکت بون وک شیره و وک میرا و کار دست وسیله دکره و بزانایی و تعلیم و تربیه گرتن چوش خال مملکتی خوی درکتن اوانا چی یا بی مملکتیش بیرا نکن طبیعی البته کی و دوی اصلی دجبر که فعلی اولا که دگری اسلامی هنگی پیش دابون انشاءالله وانا بتربیه اسلامی مسلم بون شو اولاد مسلمانانه يعني ابي اذكر بخير بينهم وتكلي وان وتركيا بهفره دوام جي وبرا خد رجالات ناوي جي روج ورد ها خوش سر يعني تدي ايصال لاوكيجي وسات شكوك يا تشيبو بنغلاديشي الويدريجي برا وكذا انا حسينه فلان بيفان يعني خدای عالم امسا داری که خیلی وقت کم من عالم اسلام سلامتش ان شاء الله یکیتی خوشی و پیش داره یعنی حتی کینگ عمل دو ابی عقل اروپا تبی اروپا جد قسم منا وسبب دو زمان دو الکولانی مزد کی لحقی عدالت دگرن الدولت و مزد کی مال سب دست خراب دانه یعنی دنیا حقیقتا حق عدالت ولی اسلام دگره لکه امجی غیرت بکنم کار بنو سمینا که بدون بروان تدي سر صدوبي بينجي سي دولتا صار لكولينا كنا قلت هين كي جان دولة الجور الإسلامي حركات كده يحبي وان دولة إسكندناف فلان وان آيا كمين يعني زلاندا دركتيه يعني وانا بديني مرة صار نيارتيكي وان فلان وان تناوش خالد راسيد شن الإسفاتشي ورتبان كي رنجي من هبون أو مبصر خبر ده بس زكاة كرم زكاة شهر بداره گوی زکات اسلامی گرتنه گو ناوی بید سازمانی ما ده زکات یعنی برکو به زکات ندیسه چه خوشه یعنی گفتن دین مسلمان ده زکات وی آوای گرتنه aynı nisabi ویجی و ناوی ویجی خیلی نگر زکات زکات گرت ای مجرابون زکات هلانی زکات هلانی yani tabii Amerika yani proyni garip bir memleketime çekin fakat istediği nokta insanı bkhasiya ku yani چانی اثری ما تدید به انشالله دار سر کوکا خوشین دو اویج سر اصری خواهی بزرگ نه حقیقتا وی ظلمی نایک شاندنی یعنی حتی کی گامی هف خواپینن دنیا ما پیچی خوش خیاک بری آخرت هم چو امن کوچه مملکت مزد که سدی نوتی بر جهنم میدشن ای حیات ابدی دست وان چی یعنی چهارش دنیا الوا درازی تو بیت کاف دنیا نه به حق خود انسان جبناوی خلق بیا یعنی مانا بابا دمانا بری هات ملتجی ترکیه ام بیجن پنابریاجی مهاجر بویرنگی ام وان بناف دکن پشتی کو سوریه ج
رجما بعاصي رجما السات خلاص بو هدي بري خددن ولات خو كس اردو اخو بدلخوشي تركناك وانجي تركناتكر لبالي خلقي سوري خلقي تركيا جي حكومة تركيا جي دوی هیله ده جوی عالیه و امتحانك خوشك دا لغور نيرينا ما باوريا ما اريهن مثلا نخوشي چيبون هن نباشه مجي هبون لبالي قالك اصناف امناس كن لباخو عائله سوري ددن شغلاندن و دبارا مالا خود كن اوجي بوي رنگي اصنافكو لوي در شخوره جيوه كرنه دماكو خبردان ود و مرو لوان پرسه مرو چباوان در اوجي شخوره انك امبيجن قزنشكي بدست بخن لإيرو دماكو خدا في بلاي آني سريوان إيرو راكر اوجي وقرن اوجي بو تركيا إن شاء الله خير به پیش روجه دجي اوجي باركي بو يعني عالي مادي و باركي بو سر تركيا لبالي إن شاء الله بنيتك خالص و عالي كاري هاتا كرن اوجي پیش روجه ده فيداوي جبو ملت تركيا جبو حكومة تركيا جي هبه امی هر نابری تماشاوان هیجا پشتی نابری امی سر مثلا غزه و ایرشکری و هویتیا رجماسیونیست ان خبردان خواه آخافتن خواه بکن پشتی نابری انشاءالله تماشاوان هیجا امجاره کدن به هفدورنت برنامه نیرین راست سر مثلا سوری گنگشیه دنابینا سوری ده و سرفرازیا خلق سوری مد قسمی اول ده خبر ده آنها می دست به مثلا غزه بکن براستی دو ایوار کی ساعت ایواری ده لگور هنک آگاهین که هاتن گوهمه و دنابین سیونیستا و حماس ده آگربستیه که بیت تأسیس کرن سروی هاتن نقطه که داوی هنک امبیجن چافکانین جالیه غزه فلسطین و جی بوی رنگی آگاهیان دادن امی بحثا هویتیا سیونیستا بکن یعنی مثلا سوریه جی شخوره کرن وک امبیجن ریکی و تبلهویا نابینا سوری دصد و پنجی نقطه دناف سوریه دا هاتیه بومبه کرن افچنه هنک سازیین کو بلگین دولتی تیدنه بلگین آرشیوه و گلک جیکو جبخانه سلاحانه تیدا و رامپای فوزیا توا بمب باران کر و لگور هنک خبر آجی بازده 20 کیلومتر هاتی نیزی شامج عالی گولانه ده و گرکی گولانه و درجی الحاق کری آنها يعني الرجمة السيونيست آنها دروشك تشوادايا يعني الوي هرمي چه حكمي دكه و دولتين در دوره جي اردن ام بجوا تركيا جي اما بون سينورج هاف دوره و مصر والهمبر في رياكسيونه كتشوا بدن يعني وي نبيجن اوا بس ايدي جوير بيدتي قاف نافيجي هر قاف هر رو قاف كي باش فد بيش فداويش بله تدي اف مساله ثاني مساله اف دولتي كسينورداش انت ديت كلك هفدانه بتبي تدي تركيا بيجن اردني ولبناني وسوريا وهر وكي دنياني يعني مساله وانتنين مساله دنيايه انا اف سيونيست سري دنياي بويا بلا يعني لقور قناعتها من هري دنجي هناك انت دي حكومتي وان دولتي غربي جبوكو يعني تدي سيونيست نكمن دورمكي زور ويشيخو هر پیش تا ببن پی وهرن هنكي المسألة دا بياناتها نادن بلي سريوانجي بركتيا بلاي يعني قانون النظام حكم يعني anlaşmaki tişteki ne işti juara kıymet ki ne hiç juara yani devlete kutadi yani koma devlete o her vakit din tadi kanunu nizam ki danine lgor خود tadi dünyayı devleti dünyayı yani bir şekilde ki dinav aşitiye da goya her şeyi ku hükme wan hene لسرفيا حكمه خو إجراء بكن يعني بآشتي إنسان لسرفيا الدنيا شغرا بجين بل يعني السيونيزم تحكم جراتنا
yani mezhep ki jeratine, kanun ki jeratine, o sinor jeratine. Sinor jeratine. İcaç bervi yani gerek beri van devleti goya yani devleti mezne ko hükmeyon devleti İsrail u Siyonistat ke gerek van negi خب بالانقلاب قلت kalwe derip sakne. Afjine bu Gazze, afjine bu Filistin. Yani roja tutxazit tişip seri anda bomba dibarini, roja tutxazit tip tanqi xut şi kevi Erdoğan u Axavan و روجا تخوازی درد کوی افجی افیا دولت کی بسری خویه و تمام دولت دنیای وی ناس کرنه به دولتی و ناویجی سوریه عردی وی سینوری تو وی برلینه هر چقام مثلا حکومت وی دگش بیجی خلقی وی بسر پی خونه خلقی وی ایراده خدای دانیا راسته انت دعوات شد کی بس ایدی تروریستی کر گرک وانا به شکلی جي دولتا تروريست را بگوتنا بله ناویجد بنیرن تدی و بحث کر و گو افسری چند روزایه دسدو پنجی درخستی 300 نقطه bomba باران پیرا کریه یعنی تشتی که دور دانه چون ایدی چه uçak دون چه مثلا گمی دون çi mühimmat divin, çi silah divin, her wekî istihbarat divin, arşîvê wan divin, aqlê dewletê dive, yani tedî ew ka paşarojekî dewletê heye, aqlekî dewletê heye, arşîvkî dewletê heye yani. Ev ya ruhê dewletê ye. Vana tev imha dike. Yani yek dernakeve navêje hayran ev teröristiya tedkî beseyîdî kes navêje. İjej bela ku kes navêje. Lazim e ki dewletê dir û dûr bivêjin. Bivêjin yani ku eger em viya nedin seknandinê, em destê xwe nedin hevdû, em pêşiya viya negirin, ava ket Sûriyê a bû cîranê Tirkiye. Ha ne bû cîranê Tirkiye. Yani eger ku peyede jî ki ji doda razı destê xwe bide ki ji xwe sînorê Tirkiye'de yani. Ew yani îro ket wê derê sivê li sînorê Tirkiye divê selam aleyküm. İdî lazım e ku Türkiye jî hesabê vî tiştî bike. û her wekî dinê tedî Ürdün û sane lê belê tedî em dibên Ürdün û hetanî Misir û her wekî din zamanekî ji Suudî yani digêncîtiya xortaniya xwe de مش سعودي را دگو سعودي امریکا یعنی از آن لی دنیرم وی دوی گنجیتیا خود وی زمانی خدا ما تشخیصه کی خوش لیدار یعنی اوقاس برایوانی گویا برایوانی مسلمان برایوانی ارقوان yani به zulme به خدره به سبی به زاروک به پیرک yani سال و چند ماه به سری وان دا آگرد باره دناب جهنم میدانه وفانا دنگی خوشوارا ناکن يعني امنا حقلي ونا مجورا قوتيه سعودي امريكا ان شاء الله اخوتا سوري سري وان بجي السعوديه اردن مصر امارات ايش خد ترسن انا ايش خد ترسن وبيانات جديدن دبي ولا افتشتكي كو ملاتي ماجي تدي شيار بك وكم ملات شيار بما تشتكي بيشا ملات بسكنتنا مال تركيا جدي تدي باز دي تمويزه ده و أفاي مال سوريا جدي كملات الرابع فأنا بيلي بعري تشتكل بيشي خناقرة أما البرشافي خدي ميركنا عسكري كو أو عسكري أسادي كو يعني كسي نوير بود نام مالباتا خدا تدي مخابرات جوان خبر ده وسلاحي وانده سيوان ده تمام جلي خو درخصنا كلا كاري تبي سلاحي خو كلاشي خو آوتنا وبجلي سفيل كتنا نام ملتي أو جيد بيجنا مش ملتي. Onsa mesela rejima Siyonist yani belasere dünyaya şu ve valahiya navbeyna alema İslami'da jüve evci cesaret dikre jüve derfret ke. Rola Türkiye dvirda merv kısme kitkara haber bide و peşaroje un çadı bine. خریزانه خدای عالم قرآن ببین دا گفته بود وان یعنی یهودی قسمه که چخا خرابه لیبلی نرزان و آقا احمق و آقا ترسو نکن yani dünya الخاكنا نيار yani اندیم ساکرن یهودی که کدناوا وی iş dane beji بدنگ کبلن کار بجاز یهودی me
قصاك يهودي رسول رسواك القرش دنياي فياك ويدو أجي تدي يعني بو صالو چند مه لدور غزه داره وتين كارف که نوا غزه چونکی جندر تانگه توپ در ناکه يعني نویرج جندر تانگه توپ در که يعني اقصا ترسونك ولی مربر چه خودی ملت غزه جی بجی کی دانه چو يعني ام ویجی ویژن يعني ملت غزه ج بلکی ج محل شر درکت خدا کیلکی خدایش ما نصیب خدایش ما نصیبه ويجا يدوج عيبه الدنيا رك هنا فيها دولتي قبولت كن انا دولتك شوي بين اسكرن يك شرط وي مهم ام سينوري بولو به انها به دولتان سينوري بولونا يعني چك دولت الدنيا ك في اسرائيل دولتي قبول كرنا غرك هم اوسا دنكي زو جوينكي اوسا ولاغان سي تشيكن و في نيته خو غري بغرن دولتني حيره ام نظام تكداد شي ينقف كباري كيك محمد قو افد مسؤولين دروجة تنق دارات بافد مسؤولين ده 15 كيلومتر 20 كيلومتر سوريا ده برخو دشا يعني ابيا حقيقة مصيبتك يا و معلوم ده غزة ده دورة 25 هزار عسكري وي خاطر كشتني اساس كوجيبي وان سبيا وان قناه وان بكسد كه يعني القاشم تخو يعني مش تشكرها حتى شخو فتوى درت خالد بي انا بس من شخو اوجي وحماصل ها وان بازار ما وان بس سيج ما كنت ما تشرج وان كشت يعني اخو تساليد كه اللي بالي يعني خوجت شيء يعني حقيقه تدي قلتنا كي كرمان جادوي قبك اجري كربوري بي بلب كربوري يعني كتوي حالي دون ما قاز باش نابين مش عالی ویدا اساس از باش بیم مش عالی انسانیت دا فقط مش عالی ویدا قباش خدا ناکه یعنی پوانه کی پر زیاد خراب گرت و ان شاء الله روز بروز اوی دی بربت نبونی هره یعنی دون ما کریتیک به و ایجا براجالی که دنیا داشتی بترسه چونکی میناگه که برای گو ایجا و امجی بونه جیرانی یعنی ازگر سوریا اردوسو فلان بیوان و یعنی ام دخو اندی ام راحت کارم بگینه که برای من سیروان ندیشت ام بگینه که فقط بلکه امجا کارمون خوب بگینه که جیویا دا کشتر کدری چه به اینا نمینا شرع غزه مزه یعنی برا خو حاضر بکه یعنی شرع کشوا دا جی کن چه به تدی جالی کی دا غزه جالی کی دا حزب الله بلکه ببیره به چند سال بره یعنی دنیا چند روزه داوان دولت عرب تفیزی کرد فقط یعنی چند روز نمیشه حزب الله نبود تأثیر اکر یعنی 2006 تمام تسلیمو یعنی آن دوی شر دوایی دا ابری داویه دا جی یعنی تسلیمو یا برجید یعنی ازم کازم فقط امریکا خبتینه بسالا بست سالا يعني حقيقة الوان دولة تبغى كحفصل يخوم ومخبى قريدونه وحقيقة إجا شر تشكيل صايع يعني بشر ما بنقول قزنج بك نعم مثلا بيجن دمالا مرفكي مسلمان دا يجنا كاركي هبه وياخذ قاتلك ميرك ومالي وقتك إجا دمالا ويدا أفهم وسليم حفت هب ظالم وقاتل هب إنه يك معصوم بس نكرمي ولا خرابكم يعني بشر ما كفرن كارجنا ترز كدنا مخواك يعني نان أبيهم بدنا بريني ومنا كدري أساس بويكوت كد بيجين يا بويكوت تمام الشراج مسترة كتجارة تبي كن بهواكي بيقود كرنيش خو يعني بس كأردوية نقول التيارة خو لسر بفرينا التيارة خو نقول سر بفرينا يعني قبل غيرتك هاتا مسلمان بشي بوزي واشاوتي يعني أما داري قريب هو الوانقرتش خد فطسة يعني أقصى جيبه وش خد تشكي كياني بدس خايشتنا يعني نكارة في كي نال دانكيش خا بدس خا أو كتيا دورم كي تانج إجا غازجيني كي خفرا بكم بله شاشي تكر وساقباتها كي كر كأنا تمام الدنيا الخكر نيار وإجا تمام الدنيا حيرت ما حقيقة مجادلة أهل غزة وحماس حماس يعني دور حصل بس عسكري وشهيد كتنا يعني وإجا مثلا بهواكي هنا شن حزار لشكري ما هنا دريش تابي هنا جي وان تثبيتنا هنا نجي أفان أوكي خو أفان أسيري خو هنا أسير دس فانا هنا يعني بوان كي مزن وان ذاكر وإن شاء الله أوي شون ضابط به
يعني امنا بسري عادي برا يهودي يخبل بلي براد ادب خدا بسكر يعني اجا خاطر تكني خو كرداجانا بابرا چت كر دو پير تلفزيون كي جاو كيم و گريداج اسويشي گو وای کرد و بابرا خبر در او يهودي اجي وارا چه حيرا مگو مانا اوي ورا بو كي من الورش خو چنا ربينا في دياسپورا دا كرد ايرين او ايرين او نا كرد وانا خو داري ناموسينا الوا درا ناملت تحمل وانا مرابين چنو داري جالو داري تكني خو استوي سبابرا چت كر يعني سادي 3 4 5 يعني ديسان غرب نتيجه ده هر داري ده هر ملتي ده هنا فقط ده انفال ده يهودي آتالی تا نبشه و حلب شده آتالی تا الجيدني ودني دستك داتا فقط اینو خوازه چه جور کو یعنی مینا ترکیه تنگ در دیوه و فقط ترکیه جی و الحمدلله هدی يعني بغير رئيس الجمهور راد بيان 40 سال رئيس الجمهور خوازه بي دولت پاریک مینا پیا و جيتشل عالية دا ساوينا بابوجي ويدكشينن بله فقط إن شاء الله أمي روجي ببينين يعني بله ما مستتم ج باجا إريني دليدنيره ج عالية قنجية دليدنيره بله تركيا براستي مثلا رجما سيونيستا مثلا غزة دا قالك تشتاكر يعني أم حق تركيا نخون هم عالية دولة حكومتي هم عالية ملتي بله هناك دورا بلكي اف او معامله بويقوتي ملتي سيوان هات كرلي بله جالي حكومتي بلكي كماسيكتي يعني لورا يعني ايرو دماكو جالي سوري و ريك بخير جبو تركيا و بو بلكي في اليكاريا ويج بو غزه و في دل شواتيا ويج سر غزه به كو هي بيتر كربونا مثلا مدغو و خوارنه کی هي ملت بويقوت که حکومت تجي بويقوت که نخ ترکیه مثلا تهنکی ريالي بگره ناو دولت ده نظام تجارت وی رنگی یاجی مثلا پترولا آذربایجانی الا پلانی که ترکیه هي از سال 12 ساعت تا چون درس ملی سانا گانک اکادمیسیه این که شمن کار ایزاب کل استراتژیکی وی قوتلی هي وزا قوتلی که حقیقتا حصار اسرائیل بکشینن از واری خندک يعني ان شاء الله يعني لبالي افجي حقيقتك كي تشلو بينج حزر من غاز الشهيد كتن بترولا اذربيجان هيجي سر تركيا دتشه مثلا افجي نهاتيه زلال كرن من فيد خواست بيجم داويه خبردانا من اف گرکو ترکیه هی گاوی قوی تر واقعیت نجاری تجارت با بلکه هی دریه پر بخیر تر ویج بو ترکیه بگن یعنی جالی مادی واجی يعني اناليستي نيزي حكومتي كنت قوتن نامر دولت نكارن تكلي درس كده كورجنرالك درس مددان يكي برسي يعني دوران فلسطين شواد بيدو سامزجي قو استراتيجيه ودا بلان امضاء من هي قو صدي صد خوشت الشغل يعني استراتيجيه ابراج مرو سايكتن خوزي كبر وان سنه كانا demek babam da halaman şab keşi her vakti tedid be sine gavlama yani daha şeki mazın peşiyavi heye bir vakti kadar basına kır yani az var yani ne mamusta ev mesela vakta ku Türkiye ve Kürdistan'a Irak'ı هناك ناوان نخوش بود تدي سر كمار جو امي مستخوى بگرن يعني جو وامي مستخوى بگرن شو عم نقرن سر سوري اسرائيل يعني الشريعه ظاهره نيره شو مثلا كلام كن شان قلتن بله ابتدي وقت ما عندك ما مثلا تركيا و سوريا و رژیم و يعني پردلی من به هوایی نراحته چونکی او کسی کو ملی سوریه ملی اردوسی کو پرا مهاتابن او کسی لایقن yani او کسی کمالیستن او کسی ülke ocakları yani faşisti, Türkiti bilmem yani tişmişti yani gere van argümana denek evim. Suriye milli ordusu. İşte ku Suriye milli ordusu o orduya kota değil gorxu çekirne yani. Tadi ana kirne peş o an kirne peş. Kemali savan şuna kırıyor. Yani o söyleme wan o gotne wan o
نجات پرستی گوتن نجات پرستی دور دا ناچن یعنی گرک دور دا او در نکبن پیش یعنی گرک براتیا اسلام در کبن يعني أردوغان هي بيتر خوشتره يعني دبي أم برايها لبالي هناك جروبي كل صحينا ما مستراست بيجا جروبي كل صحينا نخاسم نجات پرستی دست خون پیش بین ام وک ارتشکا ترک ام هاتن عالیه مثلا هنکی گروبها کد بیشن اویا بلکی itiraz de bekliyor. Ona sosyal medyada o saat peş dedin ona sadiye kişinin o baraday maraday mesela dedi dveç dve mesela am yani ser fikra Osmaniye matine ya ji ser fikra Abbasiye matine tamam bira bana beje dedi yani her rengi divan devlete de havun beli yani devlete dedi ser کمالیزم تمام کمالیزم هات آواکرنی یعنی اویل سنجات پرستیه بو یعنی و آن جد ترکیه دا جنبی وی راحت نینن یعنی ام مزدریب نینه جو کمالیزمی و لایسیزمی و نجات پرستی مزدریبن یعنی فکر که نتیجه ویشی نی بو اگر که چرا اصلا دوایی دا پاری کی باشتی چه نما آنا مملکت مجب دا کتونی بله داد وی زمین نداد کشادی قربان یعنی وکی اسد تادل مجدات که زمانده سلام فقط مشوا غیرت که صبر کر خدای عالم پیشم بکرست بله الحمد لله يعني عالیه ام بیشن راحتیه و فرحه و ترکیه بلکی شو نه سوریه نه دولتك عربی جبر دولتا دپیش سیه بله بلاکه کمالیزم هي سریمه يعني حکومت 20 سریا 20 سالی دل و حكمت که لبله هي دحفتي بري شخصيتي كيكو سر مصطفى كمال خبر ده هات يقرتن يعني أبي بلا حتى بري بيجا جو إن كسين لايك كو خو وساب كماليست حسبين دبي كامي بنيرن سوريا ويد كاربه خو بكشينا صحة لايسيزمي يا وين كاربه وفان يعني أوكي وهاد بيجن وان جهاد شي كود بيجن وسا ذهني ملتي ده شعب ملتي ده وان وها نباش حاشا ضد النشاندان به ذهنية سرية تركيا بلاي هيج بلاي يعني أم بيا قبول كبري مالا بابا محمد باران ما مستأسر شبرات ما مستأيب هانقايا استغفر الله ایوب خان قایلی کولینر و نویسکار محمد باران میوانه مبون تماشاین هجا ام هاتن داویه برنامه خو حتی هفته کدن بمینند خیر و خوشی دا امانت خدا